Sanibonani wengane kwethu akanginibingelela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili igezo mina kuveza umthuthu ngakho mali bathi ilast bona amagumede mhlawumbe bangabe usemusha la ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Umbango wenkosi amaskandi uthathe elinye igiya phakathi kukaKhuzani negcokamelisha kwimpucuko kaMaskandi Festival ebise-People's Park eThekwini ngomgqibelo ebusuku. Igcokamake elisha ligcine lingene kuqala eStage ligonqoze uswahla lensize ngenye nje amagidangoma iyalo lapha lifike lathi sisunjinele ukuthi ke anyusa umsindo ngoba lifuna kudabuka izipikho uma sekunandisa lona lithe uma hlulwa yilokho kuzomela kudluka emshinini ungena omunye umuntu onolwazi. Senandeza ke uchoma ukubuya kwakhe kupucuzeko wakhuluma wathi namhlanje ugujwa usuku lenkosi igcokamelisha kwimpucuzeko kugcwele kangaka nje ingoba kubuya inkosi kaMaskandi ucela ukuthi ke bangawubanga umsindo uma ke ukhuluma inkosi ngoba ke izobahlawulisa inkomo kusho laphana igcokamelisha lithe seliphuma lathi kubantu abathule bangawubanga umsindo ngoba ke sekuphuma inkosi. Lithe ke inkosi kayizwani nomsindo uzohlawula ukukhuluma kuhamba inkosi. uKhuzani ke ungene nge-golden hour ebekele imishini umndizise waya phezulu kuhle ke ukamongameli we-EFF umnumzane Julius Malema ngesikhathi kunomgubho weqembu la kubuye ke phezulu wafika sechome eStage wathi ziphi izintatheli niyabona ukuthi kwenzakalani akafuni kube sengathi ke ekubanga ubanga inkosi njengoba ezicacela ukuthi ke ubani inkosi kusho uKhuzani. Ngesikhathi ke sekucula yena kungena uNtshatha noNgizwe bebengaphakathi bebaphathi bohlelo uKhuzani ubelokhu ekuchuluza uNgizwe eStage emhleka nokuthi ke ngesikhathi bengena eStage notshatha uNgizwe bengenawo uMbhobho ukukhuluma ukuthi esenikwa ke uNgizwe uMbhobho wawuhlitha uKhuzani yize ke ebewuphethe owakhe. uKhuzani uNgizwe uthukuthela wathela ngamanzi efuna uMbhobho waze ke wakhomba uKhuzani kabi yize ke ebengazakala ukuthi uthini kodwa ke bekubonakala ukuthi uyathetha uNgizwe Mchunu. Okunye ke ukuchaza abantu emcimbini ihora lequde beqhathe kulona bahupho saliwa usigoba sentambo sifike sabulala ngengoma eStage engekho abezithele ngabantu abantu ke bebewuphumela ngobuningi lomcimbi kugcwele kunyinyitheka kulo mcimbi. Ngathi ukuthi yathemba mhlawumbe omunye abantu bazibonela lapha kade ukhona mathupha kulo mcimbi bekunjani bekumnandi kakhulu. Sithemba lapha abantu abaningi bajabulile indlela nje ushintsho libe khona lapha ukuthi ke ayizukuba khona lapha ithuba lokuperforma lapha live performance abantu bazodlala lokhu kuthiwa ke back track ke lapha ukwehlisa ke izinga lokudla isikhathi mhlawumbe ke ube njani uma ngabe ubheka eminyakeni edlule lo mcimbi nakulezinga lamanje. Hlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi naluthini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngilast boni sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo wakho kusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.